Первый раунд. Встали. Армаш керек. Көтер қолды. Үрген жүрбей қол. Встали. Армаш керек. Көтер қолды. Үрген жүрбей қол.
Закончился первый раунд. Второй раунд. Армавай, билет прав. İşte gol benim. Oldu götür. Götür iyi. Қайтала. Қайра, прямойды. Встречный, нижний встречный. Қайталап қой. Опа. Жақынырақтан тұрбайсың. Алыста көтер қолды. Армавай. Армавай бы. Прямой, нижний прямой. Гол. Ирген низа. Армавай бы. Голубай. Sen tosta boş yapıyorsun. Колено кадай. Bu tepkin de stres. Проход керек, проход. Seyreşteş gerek Nurgen'di. Çap. Şaşma. Vur şöyle vur. Ne buttu sağ? Ne? Tartın belli. Koy.
Закончился второй раунд. Третий раунд. Beter var. Arma. Stres nur geldi şu. Arma var şimdi. На награждение приглашает об этом бою. В третьем раунде за 2 минуты ровно техническим нокаутом победу одержал Мандельбаев Антон!